Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omwancho murigeria w'Ensoko TV bia monasing nchoko genderera kurigeria emerobiri y'Ensoko TV niko cyaragire cinsa isano na ibiri cyabana mubaso cinga kibono ngo chokoreta namangana maya senchira yobwenge incheni gonkorokwa Debora Kirubo. Nigo togo chaka no roboti rogo ichania cinga kibono obotuko boigoro ange cinsa isano na isato chiabotuko abantu batano na batatu basiriti obugima bwabo magega yetrailer otuomanane gari yobosombi asensemo ya tombe ebale nene ekorwa ikonge gochianyamira iyo yari korwa somu chyo Nairobi asebono abana batano na batatu nigo batigeretwe chingoma abo bagenderete no kurwanirira obugima bwabo asenya gitari enene ya Nyamira ase batano barasensemo ya ICU bono nigo mugabana Onyamira Amos Nyaribo atebire mbachiye korosia ekomiti eyera chiye koroberia okoenigwa kwanya gusira abo batano na batatu cinga cyo mu women rep Nyamira Jerusha Mumanyi atumire ngora yaye na busaba abantere bakoba maiso cingaki barebara Majandatai para ndungoy yani kode amono mwana sote amana bana bandu mwana to mwana ge na bara isiru masinjita mai na bibu bana baga kwani basito mwina mwina ge wana bana baga balo ku Nairobi wote bisiga ida atile fitu na kwa to kwa kama kuyo kutetea sote baitanza bakanyora cyane mwana yanyara kuno mwana oyo makana bana bande bara isiru atwara gusabanga gati aso gwanja serikali ito ya Nyamira na bara ibosi kiyo ndo kwansi we Luisa kagitu matakonya tubisia bana baga bara isiru ko bayire ngitali ingija usinya sana abakonya na ndimo menye sana abakonya mane na masisi ayega tugatorodia masisi adu tarakora ayito tabgati ngurikinde to iseire singa bana baga bali tibana tipakana ati tugo sabanga we Luisa na mana bana kwansi matakonya egitonyo ale tiguricho cyo kora masisi ay mama komba manene kyagero Malaysia osirie abantu bae mu muromo abana asire tore ira simocherie wa masisi are goja koba itukoria Tumaine nanda abana bae bare ko Nairobi unfortunately banyora accident wa barengena abana babo na ise gari ya maega barenge gari yemo lakini ise ere na sabebeti kera tanyo ya chali mwana oyo musmukae gasiri abana asira umwana oyo moke obate myaka ebere na abana mbaro babere na boro bana ora chali enene kwa niaba yangu na serikali yonko bae ngora mono asa chali abeta se ane keranya alpitini konge na keranya asitosi etia abantu 8 naende 5 yo bara ICU na bado tobari ward toko batakira maya bari warwarete asa basirire si family toko bae ngore nene asa nero raba obaremu lakini serikali mtote nena inwe gender small committee ko working with families ili ndio mayenga kitora akonya ne serikali atingi nare achari enene mono yabeire Kenya ngati ya December unfortunately yabeta asito lakini rende ndiko wazia saa asibari warwarete atoko wish babwene kubasira simu konyara asegende twanyorire yenteke kereyende kiachire kya mubasokana nonyene family na community jari prepared for that onare gusaba bara ibaito asetole to chamo ndio tobwatera metomanya na kichi family tiga cyane rwego kongo
na kitigo sigo muna korengana utambe na wakonyora kitu bwate geke ngosira tuli familia. Sasa nataka kuomba watu wetu kwa Nyamira na wanyani ni bali bole family community weta kaboranje turangira mito chama tokonye familia cyasiria bamwabo ikiagera na barabutaria ndo ba 100 wanyani ntwe abarayi bali tole birogo tobe tayari nge tusira abantu baitu tinga kiemeyega ye Christmas no mwaka omoya yabeirange bono ni gokoboriwa kwarure guchiasa abantu bonsi osangana baria batari kwenyara kuna chintakana ase gikundi keinwa yatima gekoragwa na Lucy Bochere ayenekire buna nigo barachi gusangana chintakana ase orphanage ya Keumbu Holiness ase barayire chindagera chianga nabo igo gukora chigosori amo nabana abo barure usenigo barure koboria uchiasonde bwensi oraga niko babwatesia achicharoro elio basange Christmas no mogoko uchiase chintakana echo na reto mwana muisondo gorkuchiana mogiti kagotara karebia abwate problem ya rengenke ale achite for check up nago kwana igo mwana mocheriale chibiche chiaye nabo koboro kibuna renge moyo na ndibuna renge gotara ngitali agateba umwana wente kogenda for surgery ya renge gwere kitekange 30 na ndi ale gwere kiteka chinke so I allowed him akaro mwana surgery ataya it's a simple thing nabo ngobwatanga virusi na ndi mbibwata effect erebia komanya na confirm mwana ngotarare she's okay na inde tagotwara na problem ona kera na jetima mbingo nyoro mwana ari ICU. I was shocked to what happened kuligia obo maene igoro yo mwana uri kurwari gugaiga mano yo dobo maene na aicha agacha kurwari gugaiga ase obo kongwa bwateguye yoyo yaye n'abanyagitari bari kumurwaria bamuirete bakamukorera surgery na bakakora surgery bagakora bia lakini rende azitwa mwana ga develop yendo tukuruke reaction and abanyagitari mbatemete kadri ya uwezo wao kumukonya ubugima bwaye lakini reaction igatoka yabeire nene umunyagitari obona bachitaga examine chi record chonsi aga examine omwana kiregento de family pole na kende yonzi baraga ni gokonya konde wonsi kwa senyagitari ntore tayari kukonya kolengana igoro bachete bakanyara gokore postmortem na ndingagerete mbabete satisfied nga nyagitari tutagiti kubisa kende tore tayari cooperate na barabu ntore tayari kubakonya ntore tayari babamo na barabu gekogera iyi incident tuta anticipated na Yomogaka Justus Onyando korwasunika ensemo yebunge ya Bonchari nkoligero bwene bwo mochokoro yosireti obogima bwaye asenya gitari yemo imeyo mucho bosongo magega yokubarwa oboteneneri bwenya gitari eyo nigo bwatebire buna tari ogwancha kumenya gitari eyo mubarite omwana oyo gosiri obogima bwaye. Mimi ni kiongozi wa kikundi moja inaitwa Inua Yatima, ilianza 2015. Tunasaidia watoto ambao hawana wazazi. Tuko na mipangilio ama plans za kwenda kutembelea watoto pale Keumbu Disemba hii 20th. Nimewakaribisha nyote mkuje tupate kupatia wale watoto smile, wafurahie pamoja na sisi msimu wa Christmas. Jambo lingine, Keumbu tuko na kijana mmoja anaitwa Victor, tunamsomesha ako University Lukenya. Tulianza na yeye akiwa form 1 mpaka sasa ako university. Wenye mtakuja huko hiyo siku mtaweza kukutana na yeye. Hii Christmas tumejiandaa vizuri, tunataka kupelekea hao watoto chakula, tunataka kuwapelekea nguo, tupike chakula tukule pamoja nao. School fees tuweze kulipia wale wenye tutaweza. So Mungu awasaidie sana, awabariki sana tunapoendelea kusaidia watoto wenye hawana wazazi. Ande twabere tugokora shughuli yo gukonya abana ba Chintakana bali Keumbu batabwati abaibuli twarabeire na barabu ase matukatali make but mostly tukonyorana na barabu during Christmas ekere yenerenga kiri tutakire go oroke bwanchani tutakire go share iliegere na barabu banyole ikibakulia banyole kibakubeka muno
ekiagera na barumbaga niti obwanjani buna mwana onde bwensi gose omuntu onde bwensi aganiti konyora nere obwanjani a celebrate Christmas yake. So yangu ni kuwaomba wahisani, kuomba marafiki zetu wherever you are, kile kidogo tu naona umebarikiwa nacho, it doesn't have to be something big. No nyora no ni vitu mimi tu delivery nyole 5 nyole itoke kurmuondo so nyole no bwate ga shiringi chao iko mioto konyo to mente na intunga kama Omuseneta bwe county ya Nyamira Okongo Mogeni osabire ti county cha Luo Nyanza kubwate cia matiang'ia seganga yayo korigie kirogo kyoborai bwense nigaya kwa naya korwa itibo ime ya marani county ya Kisii asa tubute irare serikali ya broad based yagote babuna omurai bwense Dr. William Ruto tali oikeranie miremo yaye. I know kuna mazungumzo mingi inaendelea ingine kuhusu broad based, lakini jameni, before you move, before you commit, before you say Ruto, hata uliza wale mnakaa na yeye payslip yake inaonekana namna gani? Payslip peke yake kama namna gani? Payslip. Sisi hapa tumenyoroshwa, chai yetu tulikuwa tunapata 40 per kilo. Ruto akatuambia akiingia tutakuwa ni 100. Watu wa Kisii, mlikulia ngapi mwaka huu? Ngapi? 10. So tusikimbie sana kufuata yule mtu wa promise after promise. Promise after promise. Nyinyi ni jirani yetu. Mimi mwenyewe ni old. Mimi nimeoa hapa Aweni. And we have worked very closely. Tulikuwa tunapenda, lakini sasa kwa bahati mbaya hatujajua nini ilifanyika. Kwa bahati mbaya mambo imekuwa vile imekuwa, na sisi tumesimama na nyinyi Omogusi 2013, 17, 22. Sasa vile Mungu amepanga, baba amepumzika, lakini pia bado ujirani yetu ya siasa inaendelea. Sasa watu wa Homa Bay, si hata mkubali tu nitembea na kijana yetu anawasalimia, hata muone sura muone bila hako jamii. Mnakubali? Mnakubali? Tutembee tufanye siasa ya Nyanza hapa. Tuone vile nchi inaenda. Ndio Kenya. Winnie Odinga oyoro mubunge oyala otugute irare chinkwana chioko. Winnie Odinga oyore omubunge oyala otugute irare chinkwana bune kiombe kya ODM niko kegendrete wasanane katinga kya ene kiribuna ekiombe kyo ni gwagete ne inase mesingi yegegetwe no muchaki bwe kiombe kya ODM nyagusira Raila Odinga asebono Oburu Odinga aragenderere ko bomora ibwe kiombe kyo nigaya kwa naya imeya gatanga county ya Murang'a. We're going to meet, but chama iko imara. We're together. We've had differences of opinion on certain things, but the most important thing is we stick together, we come together, and they give us some space so that we can make a party that truly covers the width and breadth of this country called Kenya. Yeah. But ODM iko sawa. I don't know where you've seen those factions. The party leader is my uncle. I love him. He's the only father I have left. There's never a day I'll be in a faction and he's not there. He's the head of my family. I am always with him. That's the faction I belong to, if they're factions. But the party is okay. You know, a party with so many people, over 8 million registered members, we're going to have disagreements. But that doesn't mean that people should be so excited that ODM is falling apart. Baba taught us. Alijenga hii nyumba. Nobody is leaving. He taught us what to do. The only ones who leave are those who have a problem with what he taught us. So, tuko sawa, everything is going to be good. And I wish all of them a Merry Christmas and a restful Christmas, because we've been running non-stop. So, yeah, that's my contribution. Well, the purpose of a political party is to capture power. All power. So I believe ODM must field a candidate everywhere. That is the point of a political party. And that's the point of a democracy. Not everybody will think the same. People are going to compete. So I think ODM needs to be competitive, and we are. Ya kwanza ningependa kutoa pole kwa familia ya Bwana Jirongo. Familia ambayo nimejua since I was a child.
I was in school with his daughter, who also unfortunately passed away this year also. Kwa hivyo tunapenda kusema pole kwa watu wa Lugari, the family and friends and anybody else that is impacted by the loss of this man. You know, Jirongo was a strong man. He was so strong that even back in the day, the note, the 500 shilling note used to be called Jirongo. He was a member of YK92, one of Moi's boys. And he did a lot of things and made a lot of changes and contributions to this country. So where he is, we want to say again, very deep condolences to his family, and may he Mateyo Mogaka Justus Onyando kurwasuneka ensemo yebunge ya Bonchari niko bone koligia obwene bwo mochokoro yosireti obogima bwa yasenya gitali yemo imeyo mochiobo songo ayani gaba magega yokubarwa asebono oboteneneri bwenya gitali eyo watebire buna tali gwancha kwabo gose kwa munya gitali eyo mobarete omwana oyo usiri obogima bwa yasenya gitali eyo na leto mwana muisondo gorkuchiana mobiti kagotara kalebia abwate the problem ya lengenke ale achite for check up nako kwana iho mwana mocheri yale chibiche chiaye nabo koboro kibuna alenge moyo na ndibuna alenge gotara nyagitali agateba omwana wenta kogenda for surgery yalenge gwere gitekange 30 na ndi yale gwere giteka chinke so I allowed him akado mwana surgery it's a simple thing nabo ngobwatanga virusi na ndi mbibwa effect erabye ko manyana akonifamu mwana ngotarare she's okay na inde takotwara na problem ona kerana je temambi ngonyoro mwana ali ICU. I was shocked to what happened kuligia obo maene igoro yo mwana uri kurwali gugaiga mano yo dobo maene na aicha agacha kurwali gugaiga ase obo kongwa bwate bwe yoyo yaye n'abanyagitali bari kumurwalia bamuirete bakamukorera surgery na bakakora surgery bagakora bia lakini rende azitwa baga mwana ga develop yendo tukuruke reaction and abanyagitali mbatemete kadri ya uwezo wao kumukonya ubugima bwaye lakini reaction igatoka yabeire nene umunyagitali obona bachitaga examine chi record chonsi aga examine omwana kiregento the family pole na kende yonzi baraga ni gokonya konde wonse kwa senya gitali ntore tayari kukonya kolengana igoro bachete bakanyara gokore postmortem na ndinga gerete mbabete satisfied nga nyagitali tetagiti kubisa kende ntore tayari cooperate na barabu ntore tayari kubakonya ntore tayari babama na barabu gekogera iyi incident to anticipate Abono toyokorera mangana maiya yechinsa isano na ibere chiabono mobaso ncheni gonkoro kwa Debora Kirubo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boy
igo na bugu tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatano na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oburuso w'umuguse. Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia okwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo rainde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago